Daily Walking with God. JMA Church Bangalore Lamde ke hung komadung. Anuide rikalu rampau be Jesu Christa zite nui pelana de kelungela. Hanai tingwang sampein samgai kara. Mati perok herok pedum mengay na herok. Nui ke kedao. Hazai ke teima nzoso. Penui au sinagog dung na puidi kung dunga de chu sablu ke tei neula. Chichiwe maleu ne penui de ngau kerane. In nui da ge rang siak de gai la. Penui de au penui zehi peuchang dida. Dade nui au ke dao. Nui ki bunga guanglu ki kam kuidi de lu ngau la ke mak nui pe dade kelu. Na nui pe nui keng kim ga de ke teita ngau bam ke labe. Nui zehi peuze. Matai perak serok pedum mengeu penai serok. Zai nang kelum da zai helung limpung megum ze bam salau. Penui a miramane penui ze ngaura. Kam dui beki ge zai mpui mai ge sablu ze ka kelum be ze ka ncha da se. Peling sing ze ning nui ze irang lei. Penui a, penui hi ngau luda lei. Kane nang a kelum da zai. Nuk sing mbe gud ze nkam kai namlu. Ning rapeu. Ndu makpeu dage kelum lau. Chida zai. Ning peu ngau mak ze bambe peu ne. Ning hi hang pegule. How is our prayer life? How do we pray? Prayer is not self-centered or human-centered. It is God-centered. If we are self or human-centered, we will be distracted by so many things. We will be not praying according to God's will, but we will be praying according to our own will. While we pray, Jesus told us to close all the doors of distraction. Remember, only between you and God, no other business. Be filled with the Holy Spirit, be honest and genuine, be a man and woman of prayer. May the good Lord Jesus Christ bless us and answer our prayer according to His good will and on His own time. Amen.